John Roti Kibaong Hara O Pratli Mau Kimat Jong ke BPP Shanuja Karisam Shan Polisi Oh so ngapa apply to pay na doon download ya gitu kita penggemau yang ini bangi don kample ban batai ya pat ba ya kani kamat hagani ka por ka pamenta habang ini lagi keren kaya gimat kibang kerki lani ki current issues ni yang haftin parai dondu ka jia keren sapang kani ka jia ki kabang lagi ausnam arfulai hawa ka sorkar haban pendem How benai September Arfulai kena tahu ke expert committee Bagi expert committee Kalau summit yang report Saya sorkar benai Jun Arajar Arfusan Shimpor Yang sorkar Bagan puli yang kata report Kaya orang marka kaya apalah Kadang kesin ke meningkong Balat hau Yang jimbet jimbiang jogaan Dan ke kilo Hagani kacela kacelu. Hagiwi jitau kilo. Yang jimbit jimpiang jongkaan balaban petrikam datang hapok ke sorkar MDE bagi tau kilo. Yang kata recommendation jong ke expert committee. Nilai keren, ban nilai snotu habang nilai keren, ban nilai tai hapok assembly. The voice of the people party mentah kum kinongalam nilai keren. Ban wakilat kilinti. Dan artli ki jikperkat ki jungi hagi bidai batam ne ka recommendation la ne ka jimpamla juga sarkar ban pen kala kawai galong lesi ni hapan pai chika ying bishar lani nyen apno how arfu pra bangen wanra hi mangi ya kani ka jimpan kala kani ka policy jain mar kata daw yemla kom ki noyalam ban surai kirki namanya snotu baga sarkar hadian asnam tam kadon ketu haji perkat bakim puak dan leli ban penkala tinginan tau ngidang wo ngidang ya selak berkiwipat ki legal expert ngia kendo na ka por Singapore ko ki patba na marka tagadaw ngiem klet ya kani ke issue